Tania, bonjour. Tania na bengio, naza mambebe les photos solo là. Tandaka na hotel voyage wana na yenda nuboe. Na kuti no amutu ko emma bana na classe wana. Na na sentinelle la fana na. Garçon mon adopté na ra chauffeur na. Na kuti ba buki no paraprise el bosso. Ba ibi batterie. Ba ibi radio ndo monenga na koma kana ndo sa musala osimba bloko anyoso na boîte esa mbanda nga po e osala mabe tanya basuki wana te na ke fungola sika na sala mikana na nga lupango exacte ata document moko yipsanga na blamba na ndeni ndo monenga le lokutna na ke ata conférence te na kimi bona cadastre na ke signaler yipsanga ifona na mbongo na funga dossier ba comment on a journal de basala procédure na bango après batinda batinda bango cadastre ba awa ba kangi photo na minute on a ça le côté il faut na bala peut-être na semi na perdre le pont dans le blamba na ngani liba na ngaya okufa na minute on a ça mbongo te na otoka mbongo vers le 25 le 26 on a posé qui blo mo ba pesa mbongo ba le 25 le 26 ce moyen ça attend mbongo oyo ofuta fini ni fret ni na ngata na besoin $500 ata oyo etikali kolo 200 na so na futu le fret na ozong sila pona balala ya protesis na minute na suki ya osuka jo ozo tombe ngana na explique ma munyo so nele kana za nda kwa Allô Tania, bonjour. Tania na bengio, naza mambebe les photos solo là. Tandaka na hotel voyage wana na yenda nuboe. Na kuti no amutu ko emma bana na classe wana. Na na sentinelle la fana na. Garçon mon adopté na ra chauffeur na. Na kuti ba buki no paraprise el bosso. Ba ibi batterie. Ba ibi radio ndo monenga na koma kana ndo sa musala osimba bloko anyoso na boîte esa mbanda nga po e osala mabe tanya basuki wana te na ke fungola sika na sala mikana na nga lupango exacte ata document moko yipsanga na blamba na ndeni ndo monenga le lokutna na ke ata conférence te na kimi bona cadastre na ke signaler yipsanga ifona na mbongo na funga dossier ba comment on a journal de basala procédure na bango après batinda batinda bango cadastre ba awa ba kangi photo na minute on a ça le côté il faut na bala peut-être na semi na perdre le pont dans le blamba na ngani liba na ngaya okufa na minute on a ça mbongo te na otoka mbongo vers le 25 le 26 on a posé qui blo mo ba pesa mbongo ba le 25 le 26 ce moyen ça attend mbongo oyo ofuta fini ni fret ni na ngata na besoin $500 ata oyo etikali kolo 200 na so na futu le fret na ozong sila pona balala ya protesis na minute na suki ya osuka jo ozo tombe ngana na explique ma munyo so nele kana za nda kwa Allô Tania, bonjour. Tania na bengio, naza mambebe les photos solo là. Tandaka na hotel voyage wana na yenda nuboe. Na kuti no amutu ko emma bana na classe wana. Na na sentinelle la fana na. Garçon mon adopté na ra chauffeur na. Na kuti ba buki no paraprise el bosso. Ba ibi batterie. Ba ibi radio ndo monenga na koma kana ndo sa musala osimba bloko anyoso na boîte esa mbanda nga po e osala mabe tanya basuki wana te na ke fungola sika na sala mikana na nga lupango exacte ata document moko yipsanga na blamba na ndeni ndo monenga le lokutna na ke ata conférence te na kimi bona cadastre na ke signaler yipsanga ifona na mbongo na funga dossier ba comment on a journal de basala procédure na bango après batinda batinda bango cadastre ba awa ba kangi photo na minute on a ça le côté il faut na bala peut-être na semi na perdre le pont dans le blamba na ngani liba na ngaya okufa na minute on a ça mbongo te na otoka mbongo vers le 25 le 26 on a posé qui blo mo ba pesa mbongo ba le 25 le 26 ce moyen ça attend mbongo oyo ofuta fini ni fret ni na ngata na besoin $500 ata oyo etikali kolo 200 na so na futu le fret na ozong sila pona balala ya protesis na minute na suki ya osuka jo ozo tombe ngana na explique ma munyo so nele kana za nda kwa
Allô Tania, bonjour. Tania na bengio, naza mambebe les photos solo là. Andaka na hotel voyage wana na yenda nuboe. Na kuti no wa mutu ko mabana na classe wana. Na sentinelle la fana na. Garçon mon adopté na rache fana na. Na kuti ba buki na le paraprise el bosso. Ba ibi batterie. Ba ibi radio ndo monenga na kuma kana ndo sa musala osimba bloko anyoso na boîte esa mbanda nga po e osala mabe tanya basuki wana te na ke fungola sika na sala mikana na nga lupango exact ata document moko yipsanga na blamba na ndeni ndo monenga le lokot na ke ata conférence te na kimi bona cadastre na ke signaler yipsanga fona la mbongo na funga dossier ba comment on a journée de basala la procédure na bango après on a na bango cadastre ba awa ba kangi photo la minute on a ça le côté il faut na bana peut-être na semi na perdre le pont dans le blamba na ngani ba na ngaya okufa la minute on a ça mbongo te na on doit mbongo vers ba le 25 le 26 on a côté qui blo mo ba pesa mbongo ba le 25 le 26 ce moyen ça attend la mbongo au futa fini ni fret ni na ngata na la besoin $500 ata o etikali ko 200 na so na futa le fret na zong sila on a balale ya protestis na minute na suki ya osuka je vais tomber dans expliquer ma munyo sonné les gars na nda quoi. Allô Tania, bonjour. Tania na bengio, naza mambebe les photos solo là. Andaka na hotel voyage wana na yenda nuboe. Na kuti no wa mutu ko mabana na classe wana. Na sentinelle la fana na. Garçon mon adopté na rache fana na. Na kuti ba buki na le paraprise el bosso. Ba ibi batterie. Ba ibi radio ndo monenga na kuma kana ndo sa musala osimba bloko anyoso na boîte esa mbanda nga po e osala mabe tanya basuki wana te na ke fungola sika na sala mikana na nga lupango exact ata document moko yipsanga na blamba na ndeni ndo monenga le lokot na ke ata conférence te na kimi bona cadastre na ke signaler yipsanga fona la mbongo na funga dossier ba comment on a journée de basala la procédure na bango après on a na bango cadastre ba awa ba kangi photo la minute on a ça le côté il faut na bana peut-être na semi na perdre le pont dans le blamba na ngani ba na ngaya okufa la minute on a ça mbongo te na on doit mbongo vers le 25 le 26 on a côté qui blo mo ba pesa mbongo ba le 25 le 26 ce moyen ça attend la mbongo au futa fini ni fret ni na ngata na la besoin $500 ata o etikali ko 200 na so na futa le fret na zong sila on a balale ya protestis na minute na suki ya osuka je vais tomber dans expliquer ma munyo sonné les gars na nda quoi. Allô Tania, bonjour. Tania na bengio, naza mambebe les photos solo là. Andaka na hotel voyage wana na yenda nuboe. Na kuti no wa mutu ko mabana na classe wana. Na sentinelle la fana na. Garçon mon adopté na rache fana na. Na kuti ba buki na le paraprise el bosso. Ba ibi batterie. Ba ibi radio ndo monenga na kuma kana ndo sa musala osimba bloko anyoso na boîte esa mbanda nga po e osala mabe tanya basuki wana te na ke fungola sika na sala mikana na nga lupango exact ata document moko yipsanga na blamba na ndeni ndo monenga le lokot na ke ata conférence te na kimi bona cadastre na ke signaler yipsanga fona la mbongo na funga dossier ba comment on a journée de basala la procédure na bango après on a na bango cadastre ba awa ba kangi photo la minute on a ça le côté il faut na bana peut-être na semi na perdre le pont dans le blamba na ngani ba na ngaya okufa la minute on a ça mbongo te na on doit mbongo vers le 25 le 26 on a côté qui blo mo ba pesa mbongo ba le 25 le 26 ce moyen ça attend la mbongo au futa fini ni fret ni na ngata na la besoin $500 ata o etikali ko 200 na so na futa le fret na zong sila on a balale ya protestis na minute na suki ya osuka je vais tomber dans expliquer ma munyo sonné les gars na nda quoi.